Nā te maha o ngā piki me ngā heke o te ara, kua whaia ia nei hei whakatutuki i te tono raupatu a Ngāpuhi. Ai nāia nei kei te whakamātautau rautaki hō rātau hei pōtitanga mā ngā uri o te iwi. Hei tā te minita i ngā take tiriti a Andrew Little, kua whai hua ngā hui i whakahaere ai i konei mea hi tareiria kia māramai ngā uri o Ngāpuhi he aha te aha. Engari, hei tā ngā māngai o ngā hapū, ahakoa e nei hui nei, kua oti ngā whakatau nui i roto i tētahi whare kāre i tūwhera ki a rātau. Anei rā, Ahania Douglas. E ai ki ngā hapū o Ngāpuhi mō ngā take whakatau tiriti kua hoha rātau. I tā mātou titiro ki te kaupapa mutunga kua horahia nei, ki hai ngā kai toko i te kaupapa i māia ki te mahi tūturu. Tērā o te noho kanohi te kanohi a te krauna me ngā hapū. Engari, hei tā minita Little, ahakoa he nui tonu ngā mahi kei te pai te haere. We've had 3 rounds of hui. At every stage, there were changes made to the proposed model, the proposed mandate. It is now significantly different to what it was a year ago. I'm very pleased with what the consultation process has achieved. I ngana mātou o te karere kia whai wāhi mai ngā māngai o tū horonuku ki tēnei pūrongo. Engari, auare ake, e ai ki ngā māngai o ngā hapū no mai rāno taua āhua. At the moment, we've got a proposal before us that's been shaped by four men, and they've all chosen 3 more men and the minister. Of course it's an old boys club. Me te aha e ki ana ngā hapū kaore rātau i whai wāhi atu ki te rautaki hou. Nā reira kei te whakahe rātau. Me te aki hoki i o rātau uri kia pōti whakahe i te rautaki hou. I know for our area, many hapu in our area of Te Waimate Taiamai are saying that we would rather walk away from this process because it's fundamentally flawed. It's just wrong. Me mutu te tohu o te krauna kia Ngāpuhi, ki ngā hapu o Ngāpuhi. I nāia nei, me taiho ake nei. He oi anō, hei tā Ngāti Hine, ahakoa ngā hua o te pōti kua puta rātau i ngā whakaritenga. Ko mātou mea tuna kāhore. Mātou mōhena i te rahi o te kupenga ma mātou. Ko mātou e mōhena māwai e tōake ki uta. Ko mātou e mōhena me pēhea te whāngai i ngā whānau ki ngā rawa e mau i roto i tā mātou kupenga. No reira, kōrero mai ki taku rai ki aku kanohi. Ina kore koe kōrero mai ki taku kanohi, e kōrero ki taku tuara i au e haere atu nei. Kua tīmata ngā pōti mo te kaupapa nei, ka kati a te whitu o hakihea. E ai ki ngā whakamārama kua tae mai ki a mātou o te karere, me he mea ka pōti whakahe te nuinga o ngauri o Ngāpuhi, ka raru te rautaki. Ahania Douglas, te karere.